You ready up?
Asama bra no tedam abatre lechia Brano bia emendo so me besia e be ma cha me abo bia ma na no sia o brano bia e be kwa besia e besia periam bia besia so a asame be ma afi we ni hye mu de etoso mienu we ni hye mu de etoso da no be kai hye first no ye hu ye hawa e won Nkoranzahene mu ha titiru na ya nantwisem na yene abadwuma if assembly for edi nkomo ama edura say Nkoranza South ha say MC ne e ba ho ni musek fo nyina bi mbehia ye o matu ho anamo a nkra mo de brem no ya asem papa enche ye be ye stakeholders meeting yene kuafo ne ehemfo ne obi ahia na emre ho no ye de atodwa ama said ye kana first na fi anantwie no ye be bre na se ye na free Nkoranzahene Nanya South Hanko North so ye no mbehia ye ne Kintampo North Kintampo South ye no munyina behia ye Brazil North anu mbehia Kintampo North Kintampo South so anu mbehia na me bola nanum kokowa na ntwisem ne ho obi a oye bibia on twene ho mfiri ho so was one we say tu free one so anya mane wa say unya mane wa na twisem ne ade ubedu ase aye nya o so say dey last no osunya mane e wa na twisem ko ka aboko abo unya mo sem na be bi ni ma o nya o yes I share e ka cashew sem ofo ewia cashew enti cashew for association for no e kira omunhia registrar e be pa na nanu bia ma ye no mahia de botae pa ne say e pese ehu cashew a wokrum ha emfa so a e benya free so eni ni wia na e wia no aye nchehye ama sa de nyina free ho no so cashew association for Google register oni omunhia behia amanu bi le ka ho e committee au betra so o bae cashew no emfa so a e paso kwa e paso to no eni wia o wia kwa se be pa pasadi cashew area no every one to the floor we are cashew no afi efin so adokro ye Nkoranzahene mu efin adokro ye assemblyman for say mobile nche ye ne mobile hihye ne ahia na obia ne pesua so ya hwe aprapra ama ehwa ye kama efin adokro asamai enka tete no ye kase ye bo na etuma ene ye jafo efin ekoso Assembly members laba eto abama oche no wabai obira na no bishia eu na so no bishia ya ka fanya ubia pesaso ya ka na motel kwa ngo bitu oba ese kwa sawara sina ka ho ana na faswa ifia sibitu e ya tete mele to na ba na assembly ma fara shikira ye de tufia sia o ha yensuo so da ha so ka ho bi before say yensuo no yensuo e wo assembly wa ka ho mo say yensuo no ensure ni nyina ni assembly fo no behia na wa ensure bia da opotam bia no ye no wa yenhyehyɛ
na ye ho kwa de befa so na me bokoko wa ye benya wo ha se wo de bola ene de ma ko gu nsuo bi e be ha bia na ye nya ha ye nya wo se de wura se no oso wo bokoko ana mo sia e bi wo sia wo pa na so de ko o ka se wo so wa ye da tu se o to bola e gu nsuo especially ataba for mo ka ho o ko nsuo ko ho ka pra ga no ka ni na e wura se ye chewa e bra no we enu atwitwa basa eno so yaka ho asem me ne forest for akasa ye be ye tree planting green day duah ye nyina nanom ye nyina beti ye ho aguma dua nnuane bi na ye dua no ne ye bohoko edu atwa mo hwe ne ye na bia hwe na asase so ye se ye be ye be yi nu atwa basa free ha se na ma nsu atimi ato ye nyina ye di adanse ye dey afi nsu ya ne to ne nkoye afiafo ho kire omo ne nyina ye efisa enu asem no ya ye se kwa samari ma hapo pekee asante ni alifia hapo pekee kwa samari ma ene ebiano ema ebiano ye biafo ya ni ya se nso to nso eto jufike ingeka pasa uka biu fiku foso o le fiesi ka kisho dia na na no mucha ibia etie brase edu se etie biana na bia o ma de ngeke na bia yeria ewu ya no so na obo bai o ba de wa na so bai se ye ka pasa e ke nyaa ya ka dua na kubesu ka ho bi so wasi bia e ka ya ke bia sama kube ka so ka wasi so afei nananum ensasesem nananum ensasesem de makadada obi anhwe kwan nananum fa so ton nsase no maka wa ha maka na sesei de me hu ni se obi wo ho a onye hene ebia owodibia bi wabusuanim oye abusua panyin bibi nti na abusua no fa akwati kwan de tons ase mo hwe ni ye wa wo yesa bia asase bia wo Nkoranzahene hem bia ye stuland asase nyina me na me dia e na bia ma hemfo me fa asase hye abusua bia ansa enti sa wo ye kosofo wo ye tibabuni wo ye busuani na ko tons ase a wo ne ba no wasem asase e ko asase on fa asase bia ba busua eti so we ya busua pani we ya chame we ya wan na o ti akoda bi mu a we ni kwan se we se ohina o to no akoto asase ni na wa na dia e no wa cha ma ni go na ti nananum so a omo ton asase e wo mfikyire he ya ba bi agrofo edodo no mo hwe ni ye nananum atonton asase no mo hwe ni ye bi fa bi ada timamu ni bi to no odo no afa asase no an se odi pillars no atwa sa de no so nya amane wa ha ye nya o ohine kasa no su wa ha asase a se blobi do odo na ko twa wa ko si pillars wa to e so na no na mo je sa de ni wa ke ni le na onya amane wa ha e wa wase yo achame na yo one ento asem Piao. atikwasu Asamebra no. yo gana ona boy grasa mo Abusia say we Yoruba na America na we send this card about Ghana nko ade na American for send wave money transfer app no de we send their first transaction no we na $20 free the answer be use promo code SXM2 and the screen so no offer na chese won so send this scan first transaction when $20 free pay na pay dem din the atre broni